raya peraya bernian budak selek berpikir lewat-lewat tunai mau boy nyotan dan terlihat terang saat dirimu datang, cinta yang dulu pergi kini kembali datang. Oh itu si Tini tuh. Wah kagetan gua aing lah. Walah dia. Ih, dia suka aing dia jurik, aing hampir jantungan bae. Aduh dia mati ini babari amat namun di jantungan diganti kok udah gua jantung cau. Nah, dia mah alabatan aing ketangan bae jantung aing diganti ku jantung cau. Geus aing dia nek mandi serangan bae jadi aing nyulik dia. Heuh nya aing mereka mana ya nya? Aing tadi pulang balik bae buat tujuan kieu. Palingan buruan aing cepak oren dia belum balik bae buruan aing kurang gosok tadi. Aing dengan aing cuma aing budak lewat. Ya, ngajak dia ongkoh kai, dia malah dongkok. Pindah-pindah aja pindah eta. Ya, aing modal gitu pugu aing dong kok. Modal di jam spin. Tonyok nada dia aku aing. Tapi dia biasa bae membaca sama dikit. Capek-capek tuh dia harus di pasar, ya rame, malah capek. Mendingan di luar. Udah aing kesel bae dia misalkan milikan bikang bae ini lho nerawang. Ayo dia si Angel dulu, si Angel. Oh, saya nyelek. Ayo. Ayo. Ih, aing di suitan pelalaki ganteng, gemes deh. Jangan yang dia Angel sampai sakit soal pengantai ya. Emang terus di mana gitu Neng Angel? Pas di pasar, ah. Si dia Angel di pasar, nyelikan sayuran apa nyelikan roti? Beda sama Angel dia. Berapa pacar teu meunang naon deul? Aing mah ke pasar dia milikan sayuran, dia milikan lalaki ganteng. Aduh, Angel dia jumur jauhan dia. Ih, eta si eta gegelistan nama. Aing jubur rasa sarinyu. Oh, ujuburan si eta ieu. Geus saya aja naik balik-balik si dilikan ku kolot aing. Aduh, aing motor gua gede. Gara-gara motor bedul ya pakai. Wah, ini nyeri. Harus suka yang nyeri dak harus. Dorong teh benak bae. Wah, mantap tuh. Aing udah nebeng lah. Yanto. Ayeuna nih Neng Angel ngalahan bae. Gimana lu sejalan? Dan neng capek tos di pasar. Ya ilu Angel, kadang motor aku yang didorong. Dia mah Yanto, motor didorongan, jeberat. Ini ngadorong aing dia mah Yanto. Kata banget ke Angel, aing ngedorong motor dicapek dia, aku ngedorong dia. Tak banget dia Yanto, pahara amat. Asa-asa si Angel dong harinan aing. Banget dia Yanto, pahara amat. Mahal boy dong sepakat. Eta banget sih tadak pahara amat teh. Nu kitu bae ge. Pak, teu naon. Nun isin we pak ka babaturan. Batur manggeus mayaran sakola urang mataca. Suntuy mah boro-boro mayaran sakola. Jajan garipu.
Oh nyatoy, arese jelema teu boga mah. Sabar bae nya. Mun Pak. Burung tuh nya, bapak nek ka jero nya. Nu di po paraban bebeknya.